Ya bafana bami, ngike ndixoxele enye indaba. iBhayibheli lithi ngale kokufa, uma ngabe umfazi wakho umlobole ngemalini, mase sivuka ngale ekhaya ezulwini, ayisasebenzi indaba yakho ukuthi ngumfazi wakho. Kuthiwa ngale siyabe sinjengezingilosi. Matthew 22 lo, verse 28 to 30. Kuthiwa ngale siyabe sinjengezingilosi. Yadoda indaba engaka. Sesilobole salobola so. Bathi ezulwini ngale ngama-angels wodwa. Malifunda futhi iBhayibheli lithi usuku ngalabukho, uJesu uyabe yilo ilanga lakhona. Lithi ayibalwe iminyaka, kuyadunyiswa ngale. Kukhalisa haleluya, amen. Maye kulabo abangamthandiyo uJehova, maye kulabo abangathanda ukumdumisa. Kodwa ngale esihogweni ngale, athi kulomlilo ovuthayo ongapheli, bathi uyakuphila khona imizwa onayo, usitsha kodwa ungafi. Kulale mpethu yabe kudla khonapho. Hey, indaba zasezulwini.